Staropramen, najpoznatije praško pivo na svetu, je već više godina na tržištu Srbije. Izazov je bio preneti jedinstveni duh Praga i ostvariti autentičnu interakciju domaćih potrošača sa brendom. Pa zašto jednostavno ne bismo preneli delić Praga u Beograd? Iako tvrde da smo par godina udaljeni od pravog teleporta, mi smo dokazali da je teleport danas ipak moguć. Preselili smo čitav jedan praški kafić u srce Beograda i čekali goste koji nisu ništa ni slutili. Izabrali smo Oskadarliju, poznatu boemsku četvrt koja podsjeća na Prag. Promenili joj ime, oznake, menije i ostale detalje, a konobare zamenili statistima koji savršeno govore češki. I kada je sve bilo spremno, čekali smo naše goste da im priredimo pravu prašku dobrodošlicu. Imate vi brano? Pivo? Pivo. Pivo pro všechny? Da. Chcete objednat pivo každému? Dámy a pánové, ti dobří lidé se rozhodli vám všem koupit pivo. Na zdraví! Klidu. Ono što je danas ključno u komunikaciji sa potrošačima jeste kreirati jedinstvenu brand interakciju. Viralni video je pogledalo samo na YouTube-u preko 80.000 ljudi, a šerovalo, komentarisalo i lajkovalo mnogo njih. Vest o Stantu su preneli svi najposećeniji srpski portali poput Blica, B92, Telegrafa, Monda, 24 sata, kao i relevantni regionalni marketinški magazini, dok su društvene mreže brujale o neobičnoj reklami za Staropramen.